buddo inamu okusala ebisolo ebyo nga tuli kubikola taasiya bisunnati nabiyillahi Ibrahima alayhi salam nga tukikola okutambulira mu bufu bwa nabbi waife Ibrahima alayhi salam hina amarahu Allahu mukaseera Allah yamulagira bibibbi ibnihi wahidi Ismail Katonda wa Ibrahima ekigezo ky'amaanyi ino yamulagira asala omwana we bwe yali alina yenka Ismail abaaliwo mu misomo egiwere mwabona obuzibu Ibrahima bwe yabutamu ni bakyala be bombi naddala Azara yazaala Ismail Hajara yazaala Ismail obuzibu bwe yabutamu mukuba nga akuza omwana oyo ni Hajara mwene nga maama akazito Allah obuzito Allah bwe yamutaako nga amugezesa Ibrahima yamuleka awo mubeererezi w'e Makka naye ye Falasitini awaali yazamaani yazakakulya aye Allah subhanahu wa ta'ala yamusaasira ow'ekitiibwa Hajara yabuta ku bigezo ebirabena yakuza omwana we nga waliwo omukazi yamubisa mu bukubi mukuza omwana obufumbo tibwali bwangu kubanga mwali kwawe ate nga mwene nyawa Ibrahima okusobola okumuwasa yamwekyusaako era yakugoba gwebeta Saara mukyala munongoofu aye ngawe mugikuja w'ekikyala tiyasobola kukuma yakoba mugole kyala mugole Hajara yakoba Ibrahima ati mutolera n'omwana wo era nekyava Hajara okuja okufuna obuzibu yafuna obw'amaanyi ino n'abasomesa wale wa e Makka kati awamu n'ekyo Allah alagire Ibrahima subhanahu wa ta'ala mu surati Safat aya 12 ali kumulagira nti omwana musale kulwana kati okusala omwana oyo Ibrahim kaifa ta'amala ma hadha al-amr yakolagana ate n'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekyokusala omwana innahu istajaba li-amri llah huwa wa zawjatuhu Hajara wa ibnuhu Ismail istislaman tamman li-amri llah bale bona family bewaayo istaslamu li-amri llah nga baliko oti ekiragiro kya Allah twena ni family yange tukiikiriza era tuyiwaire Hajara tekayaka Ibrahim yana wako bantu banjamaa tuligiye n'abakazi baife ife kubiragiro bya Allah abasaza abasinga nga tutobona abakazi tutobona abaana ku nsonga y'okugezesa amateeka ga Allah munkola mu family yaife aye Ibrahim amazima ge family ye yakyakukolera ku bino kubiragiro bya Allah ili kwebe tutayagira mu ife tine ebyo Allah bye yagezesa mu Ibrahim kale kazito Hajara yakiriza ni Ismail yakiriza awala mu basomesa twabitawo Ibrahima agiye okutugirira ekiragiro kya Allah ebyaliwo Emina yamutwala kilomita kasanvu okuva e Makka ebyaliwo awo mwabitegeera Ibrahima yatekebwa Shaitani yamutawaanya ennyo mu bifo bisatu byamba era n'ebyo by'omuna awali aljamaratu al-kubra al-wusta as-sughra awali ebiwagi byetujjanga okatugirira amabaale era bahaali bakanugirira amabaale enakwegeramu okuva nga 10 mpaka nga 13 kakati ebiwagi ebyo Ibrahima basalira omwana we Ismail alayhi salatu wassalam Ismail kyasaba Ibrahima kutegeera kubanga ekiso kyoti bulungi ekyokubikumu bikakukawero alebe kumubonaku mwamusala ekyokusatu kutasatukira ku musaayi ogunangamya maama we Hajara enaku singa n'abayizeeyo amana omusaayi akitomana wamuga musazeeyo era byonna yabikola ayi Allah akola mu Qur'an ba'da billahi minash shaitani rajim falamma aslama wa tallahu lil-jabin abantu bano bombi bamala okuyigiriza Ibrahima ayigiriza Ismail ayigiriza of course ni Hajara ayigiriza nga mama w'omwana watallahu lil-jabin omwana bamaze okumugalamisa Ibrahima ekituufu yatola yekisu era yasala wabula Allah subhanahu wa ta'ala
mukusala Ismaili ekigendererwa tekikyali kya musaayi gwa Ismaili wabula bannabbi abatusookawo Allah subhanahu wa ta'ala yabagezesangayo era bw'osoma ebyafaayo bannabbi bo baluta buzibu eddiini eno ng'okugitambuza ife tetuzaaliramu Ibrahim afuna obuzibu mu kaseera k'okutuukiriza ekiragiro Allah kyamulagiye ekiso akiyogiya bulungi omwana akkiriza aye wallahi ekiso kyagenda okusala talata marat emirundi 3 omusana yasoberwa era yeebuuza nti nkola etya fahuwa ng'ali wakati w'okubanga alikwenda otuukiriza ekiragiro kya Allah kyokka ate ng'ekiragiro okulaki kide ebyokusala mu kaseera ako Ibrahimu yafuna akaseera akazibu ennyo Allah subhanahu wa ta'ala n'okufulumya eddoboozi okuva waigulu Qur'an ekuwa ti wanadainahu bamala okumugalamiza era kituufu n'asala kasakiso kitaasala kyali kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala era n'ekimu ku byamagero ebyakolebwa mu mulembe gwa Ibrahimu n'abasomesa ekyamagero Katonda kyalaga ku Ibrahimu abantu be bwe baamuta mu muliro nga bakukumye bamutako bamwoce Allah yakulagira gwe mwino ku muliro ate lakuba mirembe Ibrahimu era yakuvaamu nga azakuleetera gatabere ku muliro kyali kyamagero kyamaani kati wano ekyamagero ekindi nekiso ekyo Ibrahimu kyakosa okusala kyene ekyo kyakosa okusala endiga ate ebitabo ebindi bikoba enti bwe yakikondesa kuyibaale ng'alinga ndokyogala yeyasayasaamu aye ewaayo eyo abantu bakwata enjovu aye alimuhimu nti ekiso kikyali bakusala lwakuba tikyoki ku kabiri kaife kano akatini kati kyali kyoki bidaliri nti kyene ekyo nekyasala endiga eyabakujana Allah akwati wanadainaahu ayya Ibrahim kasaddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin Allah akola Ibrahim Ibrahim omwana muleke mazima gebi omuso kigezo kyetukugeseeza nakyo inna kadhalika najzi al-muhsinin ife ni tutyo bwe tukola ebintu byaife twagezesa abantu twalonda mubo analongosa kubanga hadha huwa al-ihsan درجة عالية من الإيمان أعلى من الإيمان بابا سمساك وانا مراتب الدين يمكن الدين هو يبتاع مقابل الإسلام الإيمان والإحسان الإحسان نو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أصبنا نقوم نقول لمن يا الله وأنت كذا نقول الله المؤمن singa wano mwana mudukali nga byakolako ozira ogiye kusuula lubaali nibyakolako otyamaawo wegwebeta almosi kati Allah akoba inna kadhalika najzi almuhsinina ekireteeza nti Ibrahimu yatuuka fi hadi daraja yatulo kitabu darajatul ihsan omuntu okuba ku mbeera y'okubanga abantu abasinga bungi mu kintu tulagenda eddiini nga misana nga tubona aye tubeerabinaino kasoosigala wenka mukafo akafunda omuntu akola ekintu ng'alowooza ati zinamukolere oyaba akaalikulwa kugala jeno kati Allah akwati kafadainaahu bidhibhin adhim owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yanunula Ismail bidhibhin ng'alagira malayika daaleeta endiga eyalumizibwa mu jana eriyo sireka kunawulira ng'asomesa tidi butuufu bwakyo aye ifo bikwate endiga bakugana akwate endiga eyo n'ekimu ku byaweebwayo abaana ba Adamu ababiri bwe bakola mu Qur'an nti baawaayo saddaaka ey'obundi yakirizibwa ey'obundi Allah yagirirwa kikolebwa nti yakirizibwa yali endiga eyo kati emyaka egiragera nga erimujja n'erundibwa yeyanunula Isimayiri basema okuva kwolwo yafuuka nkola era twalabirwa okuba nga tusalanga emisolo olw'okweddukira ekyafaayo kya Ibrahimu ne mutabani Isimayiri lawula anna Allaha fadaahu
هذا الذبح تبع الله كساسنا نانونا إسماعيل ناسنكنا إبراهيم وديكا لكنا نذبح أبناءنا في كل سنة شامبرين كيلو تشاكو سلبانا بايفو ulimwaka akati awukidia kuti boyo bameka ulimwaka ulijaka akulala ajabu ulimwaka ngeke kubaki kusala mwana nekisoka soko kubize omwana ni mama we banaba ahadira Ismail omwana alija kwati baba mzee kilegelo cha Allah nsala wamamowe na nakawati amwana nakudaza tumusala kubanga katika narabi olwana tukuyomba n'abakyala baka basoba tebako byentono ezira musaga era batume n'abawume kuyombagana wakala bakyala baidini bana betakwebukira abana bakekerebere abana basale bana bali bawumule kwisomali basukasa walikumira tebalusakunjo kwegamba amateka ga Allah ifamaka agaifu obutala bw'obuli bw'okigambibye era yagalanga abantu bakyakalae waka ayakati idini kati ono Ibrahimu Hajara ne Ismaili batule baali kati Allah olw'okuba teyanunula tuyatulagira okubanga kusala ebisolo niye wakuweza buli mwasi afuna ensolo nabbi wasoma sitooli eyo ekyafaayo ekyo Nabi sallallahu alaihi wasallam kayogera ebigambo bino mu bukambwe yakoba ati man kana lahu saa singa omuntu aba alina obusobozi walamu yudahi aye nga tali kufaayo kusala kisolo olunaku wali dini yanzira yakoba ati fala yakrabanna musallana mutamwikiriza kusalayo mutakusalira limaadha lwaki lwakubanga tayidima ku lunaku wali katolinda kusala katolika ozani yesala kiregeza ati yidi toyidima ku lugalo lwako ekisinga namjakoleka sala n'okusala tosala kubanga kujasa abaako abatesobola nabbi sallallahu alaihi wasallam mwene yena yasala ate yasala akiga hadithi ekoba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini akranaini dhabahahuma biyadihi nabbi mwene yagena ekiso yasala endigatya dali sabuba lekunamayembe yakoba ati endiga esooka eno li wali ahli baiti yiye n'abantu abawaka yakoba ati endiga ey'okubiri lifukaraani ummati y'abantu abaavu mummayi n'olwekyo mumbana bweyasente nabiga oba mbuzi ate nga yagenzaalenga obusobozi azinza kufaamu si mulunzi oyo yekka ayina ekituuzi kubanga ayingira omuliga nabibyasalira mummayi abasigaire obanga obusobozi iteeka okuba kosala ekisolo ebisolo byekugyosala birina okuba nga birina obulongolongo buno ekisooka mibahimatulanaamu nga kiri bisolo ebina ebyayogerwako ebisolo ebirundibwa ebimanyibwa okuba mu malundiro g'abantu bahimatulanaamu nebisolo ebitera okuba mu malundiro g'abantu engamiya ente embuzi endiga ebyo ebisolo bitya bina eriyo ebisolo ebindi ebiwagalika musiko nga itumirya nga ki engabi ebitempuli musolo engogo n'ebisolo ebindi aye bahimatulanamu ebirundibwa waka era nebibibitamu nebirimu hadisi tobaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basebo tubategeeza nti atoyo ebitali bisolo mawala kati eri akwata kakona mumaani eri batubanga kutanga akaine kilo bibiri eri akwata abalina ekuuta eri ebiri ebisalo eyo bakulala mulena
kirekire nakuta aye basebe kirekire bisatu banene ayo tenda kuleta mpunga sio kuti ndio ndio swala kuti ona kubali yo mweweza kuja kumkuta kuna kubaridi kukirizibwa John ufune kutayo kusikire mweweza kulya ali umukono salamu zisalandika salanga mia sekoko olokubanga sekoko yo kinoni tikisolo kituyigiriza sekoko eriyo sekoko libalonde ebiteeso ebigwere ngakumene bulungi kiro kikumi era akusinga obuzibu n'obutonotono kituyigiriza kusala sekoko kubanga kyo kinoni bw'oliwa kugisala kunakuwaigino wegonde kuja ku nyama yaayo ekyo kimbi aye tinedde otugiza omukolo guno ow'ekijukizo cyane kya Ibrahimu alayhi salatu wassalamu ogisalanga kwongereza ku mbuzi gy'osaze olw'okubanga enyama yayo kuwoomera n'engege n'enkoko n'obumyu koja kami kisolo oba kisolo ayo katono ino tukaba tekalimu ebina biringamiya birindiga birimbuzi nate so ebyo ekyokubiri antakuna hali ya minaluyumu almutabara sharan ebintu ebyo bisobola byosala ebyo ebina kyona bonoza kyonosala bina ebibiri ebinene babyegenda kwabantu musanvu so osobola okusala wenkanga olikunte muntu mulala babiri basatu bana bataano mukaaga tebusuyika musanvu oyinza osala wenka wakoti uteze ebyasobola nte kiikirizibwa muli babiri kiikirizibwa muli basatu muli bana muli bataano mukaaga muli musanvu tibongera kwa munaana kasalira wamunaana kale basonda ente eyindi eyo ni sharia kati entebe endala engamiya abantu musanvu endigana embuzi muntu mulala mu maka baba naasala eri yabuuza ekibuuzo ati akaseeka kufutaali mwatuko bantu afutaala zakati fitiki nti ogeera n'abali akala kibolabona n'abaana n'enda so ebinigenda eranasagaambuzira ejja mu baana bennaku basebube olina abaana musanvu mulamu bakale tahta nafakatika bigo balabirira n'embuzi eyo endala eyekolaki eri kumalira balikulabona kaakati bw'obaka embuzi eyo oba endiga oba engamiya erina kuba nga ezira bumugo obumugo buno obulyago nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoba arbaa la tajuzu fi ludhiya obumugo buna tubwikirizibwa ku nsolo ebyosalibwa al-awra al-bayyin awruha bajjama ensolo eriko obulemu obweyolefu eriko obulemu obuki obweyolefu ente yaziba amaiso tekabona amakulu nti tekasobola kwetuusa ku saavisi ezisolo etuusa ku yeene kubanga ente kwagala kunaaba iwe bw'oziba amaiso mutabani wakugaba kumukolera kutwala woyenda twala mutegundi yeketera kino kubanga oyogera ate era amagezi gatugagagira tunukira ifu ebyo bigazira byo biri mugabunukezagereka kale akakamukane nekageremesa okuba agefuna saavisi ezinokuli okumala eyo togisala nenema obulema bwayo bugaziku kubanga eriyo obulema bunokuwendera nokuwendera obulema bwasamba olwigi tulina abalema bangi aye eriyo omuntu ngaobulema bwe bwakuwendera muwendera amakulu nti bulirayo atukawo kwegamba atukamu kanokwiwa omulamu aye omulema nga wakubeera kubende obulemu nga bugaziku kati yakuzereka makatono yezabuziwaye sigeba ngaliyenda mubiwosana werale kama bukonakona aye tukoba enema albayyin alduha akugamba bulemu bwayo buzito kakati nabbi yazaba akalobulongako kubiri almarida albayyin baraduha embuzi nga yalwala okuwa
obulwaire nga bugirwire obulwaire obwo bwagikosa obulwaire bwona mulimu obutakosa olwaliwo olwagula embuzi abasinga baguzi oba okuba nga baite kufaamu ebyosana kati oba kubalarafa embuzi yafuka mu kusuuda oba kasenyiga abaife tibagisala yes ebaire mukwairewaire ganse ndi wano ndi mulamu getumalira ishanga uganda ndimuguldogo oliwo olukalikunkosai ndimukufunya mukasenyiga eyo byosana aye eriyo embuzi nga waleta abasawo zogira nekudemye wakubira omulala wesimu akoti ololo lubamugowabodabodarete nenga kudino tuyita kulukakulepansali olwokubanga tusinye mufaamu lwalalwala eyo yo togisala eyo girekireko kinjaki bagitwaha oba ogisataka oba ogitunda aye yakudodeya etwende efaanana n'endiga Ibrahimu gyebamuleze okusala oba ebyefaananiza then eri embuzi erina obubangalo oti bw'abantu embuzi terina kubangalo oti muntu aye ntigenda yabakolera omulimu ezaala abaana bana ezaala abaana basatu akodde embuzi dala tegitolawo embuzi gyebazaala mwaka ogw'enkumingi mpaka saawa emukaaninayo embuzi etalimu myaka eminenekegiramu embuzi yenenanga netaano basawo bwetukula tutuuka n'omuntu mwene onafuneyoko omungane emyaka ekinanga ekyenda obwagakusigakuebisolo eyo aye saawa nofuna omungane emyaka ekinanga olwekyenda noota omubiri gwewonanga eri ebyatuuka kiwe kiri kakati enyama eyo udhuhiya tutwendagiramu kujanasi nga terikutuka kubanga enyama nekono gyogirya teriija wakavuwa lan yanala llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum katonda mutulagira osala ebisolo tiyegomba kulya nyama kubanga talyako tiyegomba kuno omusaayi wabula ekyayenda ayina kongati mutima okutya oyigiriza era enyama mutubona bulungi tugisala twatematema twateekebera n'olwekyo tutalwaza bantu enyama enajja kulya embuzi ebyaka abiri abiri-n'etaano amazima gende nenayatobaki terya so olina okubanga embuzi tinkulu nnyo olwalekeraawo n'okuzaala akuota lwalizaala bulungi bayisa bwali kati mu myaka ebiri luzaala nemubamuleete n'olwekyo endowooza ekindi namu yakuba ti olubuzi olukozi luwairera lukulukambulu lwairera lwawaayo lulero lukambusu sale embuzi nanungi almuhimu kati amagezi gembawo wewala kumugogo nagona ebibuuzo bingi awo kumugo embuzi edaawo embuzi eriyo obutolino tukukosa aye obanga olinayo naddala mulejagula bukulu bwobanga olinayo embuzi naye bati kubanga kutu bagimaku ekikosa kubanga akamutekikosa aye ndikubanga otakasente kugula londa embuzi enkolaki etakutamanye then akalabolomba akandi lirina kubanga mulukabiri mubahi ensolo yosala neteka okubanga yo imma wagirunda kufaamuyo oba okikuze kukyendeko ate nga nahalala ensolo yonayona nga yahalamu ekiyitibwa kusala waginaga wagiiba bakusingira esalatolozalukusa teyikirizibwa muno muyingira ensolo yonayona ngaeriku haki kaliku haki y'omuntu owundi mutamu ewole sente oli yakola esente wakooti nkusingire ki nkusingire embuzi eno yakola emitwalo mukaaga kyokka embuzi yasigala lugo toyikirizibwa gisala nga tumaze kumukanya naye okitegere toyikirizibwa gisala nga tumaze kulaki mukubira isimu omusabe kukolimuna embuzi eno nagikusingira wakola emitwalo mukaaga ate ngaalifuna sente ate yigiine etuuso ebanesaba ondigenegisala aye sente galikuwa singa akuwa olukusa byosale singa akuwa asebube toyikirizibwa kubanga mutaalliku bilhaqi lakharin ekaliku haqi y'abantu y'abantu abantu kati nalo kukwasira insha allah
takwala shara ebisolo bino byosolo binokuba n'obuwangazi sharia bwekiriza obwo gyasala ngamia alina okuba nga erina emyaka 5 obwo gyasala nte erina okuba nga erina emyaka 2 obwo gyasala mbuzi erina okuba nga erina mwaka munanga obwo gyasala ndiga erina okuba nga erina emyezi 6 eri abantu abamu balina ennyama ey'obuzi obutolegonda naddala bakadala abawalabu naabo batambula n'abalabu batabuka okubugomerwa ku buzi obwo ate akutuma akabuzi wanyayo mweneko yakuligira abadde basekamu wadde basawo kubanga eno tusobola kitula tetuli natukako yakukolokono ezamutulokote muzembuzi eyakakola eri epande mukasa yakati kubanga abakama baife bwe balya ife bantu benaino embuzi yakanegero kendimu atukusi euna n'akabondo eri awo atakasobola nakolaki ife tetuwomberwa abafirika bo tibaginya era ebiseera ebisinga yemala katini yagiye agula akabuzi kebendabula okuto okwenyama okuba kiki ebangongo basawo obanga okwingira mu kategori y'amatungo abo sooka osala embuzi yageeweza omwaka bw'omala oli ogula kuwende okulya akakomubaki ak'enyama okasala naba osala ekukuli ayo kasala tukamukolo tutayikirizibwa embuzi egaleza mwaka tukolaki teyikirizibwa endiga myezi 6 kati weyo ebibuzo bibiri kubanga ensonga yakubwino abantu babuzeeyo naabo ate embuzi yeyiga edoba zitumeraga eyibikwaku nebimeneka kubaako eyiga iyiga limereke kugalirwa embuzi aye nga tirikikosa embuzi eyo for example tubaina embuzi wano dakemeragana eyiga lyakwako bw'obanga olina ebikweyiga gy'obuusa esinga bakune nibona n'embuzi noonezira kulagaki kanu aye bwebanga eyiga lyakukakukerirwana tirikosiisa mbuzi egiire mu maiso n'okuba ng'eyo eyikirizibwa okusala wallahu taala. Ebisolo ebyembuto tubireke kubanga munda mwabyo mulimu ki mulimu ebisolo ebingi kiba omukisa kiba nga kisala akaana kakyako kaakati okululaku eri abasala kati bagendereye kubanga abantu abantukuza okutegeera tibinaki erina olubuto kati ketitoba okoze ketoyitiki ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byawa excuse abantu babanga tibakifuna mu musango aye bwebanga erina olubuto wakutegeera nga erina olubuto eyokola eki ekyosingawo ekyokugesona nam waalaikum salaam. Okubawo nga musana ekisinga obulungi mugemulewo aye kizibu ogema ekisomuyamwena kumundu bitya omulejja bulungi ekiro kizibu amaani gekomukolo galikimulangeri ekiso atya bwemba musoboire okubaawo mubeewo aye niba mubanga temusoboire okubaawo embeera tekutuukaku wakawuntiyo olw'okukwatirosa baitawo egobeya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisala ki mwene kubanga hadise kukwatira bahahuma biyadihi nabbi mwene yekolaki yesabira huwa al-awla abasobola okusala ekisinga obulungi nekisomwene okoleki aye singa basobola okusala wakwamula niwomala nsalira bulungi yeeyo niyo banga tekusalira wano wakiweereza amasaka era esigalanga ki esigalanga bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So omusilamu amanikibwa ngasala atira osala ebisolo yasalira ebitali Allah kalugeze nga basalira ebizibu aye okusala kutuusa kayeneze mukusala kuno Allah akiruta osadaka مشروط الأضحية مثل شروط الأضحية أن تذبح ذبحا شرعيا وكما كنيسة لله صلوا عليه آخر أين أقول مسلم
era asala bisimillah ayina kubamuki musiraamu swali nekyo so sala yeta omuntu nga musiraamu aleka asala bisimu tekitereire omusiraamu oyo nibanaabo kwegamba bajja nibazalya kalize kazimba kungira kusalya abalongo kati bwe butuuse gano yatwala emyaka yakufuna ekisolo era kayasali nga bibu byange etuuse aye nga yetabamu biro byokusalira omuntu wamushinga bimanizikizibwa kati ekibuzo kyobuza nti ekirizibwa tekirizibwa kubanga kyaki kireka kwetekekusa kubanga ekisookeranga shurutu lmullahi tusomyeku omuntu ajosala aye nalina conditions ezimugemako awal condition esooka alisilamu lusilamu so wasala kati musilamu eyo yatekirizibwa nebasimu waliwo banabasala bamala batunda olubu oyasaze kubamu olubu ngaokumusasula akukulira amatumanye ngale ekiteekizibwa kutunda kola kintu eki bw'omuwa kuwa kasimu kasimu bali kusabira kuki aye tekimuwaka musanga muweseze dasalire embuzi n'olulima lwonofuna akuve nakoleki alotwala hadi eyasuna tutunda bitundu byayo byo byona byenyo yabwere so omuntu takulesedede genda olulima obona ekyolukolera oba olugabira abamufaafu bamulufula olubagabire wallahu alam subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.